ndabaramukije mwese ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana bakunzi ba Kristo Yesu haleluya amakuru yanyu muraho iminsi myinshi mbe haraciye iminsi ngaye ntaza hangaha yo Yesu Kristo nabaha umugisha bene data ndabona muranyitayeho abampamagara nukuri abanyandikira nukuri Yesu Kristo nabaha umugisha pe nukuri pe ndabakunda kandi na Kristo Yesu abakunda gusumbya uko ndabakunda murabona ukuntu nitekeye mu burengeti murabona ko imbeho yateye bene data ariko ntago ngira ubunebwe bwo kwera Kristo kuko Kristo araje Yesu Kristo nahabwa icyubahiro ndafite ubutumwa rero buvuga ngo gucira amahanga urubanza bene data nimwirengagiza ko Yesu aje haleluya Yesu araje rero ku bantu batazi ico nayiwanje ni Pasikazi mwandike Pasikazi murambona cyangwa se PS Pasikazi murambona mugire subscribe kugira ngo muze muronka ubundi butumwa Yesu nashimwe cyane reka rero nsenge hanyuma mbandanye n'ijambo ry'Imana Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima kuri Uwiteka ndagushima kuri ijambo ugiye kuduheza papa ndakwinginze umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa mu umugisha Data mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze Data undungikira umwuka wera kugira ngo mwami akora akazi kiwe Uwiteka we ndakwinginze ino jambo rigenda rigere kure ku muntu wari wese ashaka kuryumviriza mbere aryumvirize mbese umwuka wera ugenda umutegeke kuryumviriza haleluya Uwiteka Mana nyir'ingabo ndakwinginze Data ungere neza mwami uze unshigikire ndirukanye satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ndirukanye imyuka yose mibiri hano mu izina rya Yesu Kristo ndirukanye icyo cyose kitari cawe mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze mwami amarayika bawe baze bangotse kugira ngo mwami Yesu Kristo ndindwe nawe urakoze Yesu heza giraho umugisha umuntu wese ari bwumve buno butumwa ni mu izina rya Yesu Kristo amena bene data dusome Matayo igice 25 ku murongo wa 32 ku murongo wa 32 wonyine haleluya amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene subiremwo amahanga yose azokoranizwa mu nyonga ziwe nawe azorobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene haleluya ngo amahanga yose azakuranirizwa hamwe mu nyonga ziwe azaje imbere y'Imana yitabe ati ndaje Amerika Uburundi Urwanda Tanzania isi yose mbese muri rusanga isi yose izakuranirizwa imbere yiwe umuzungu umwirabure bazaje imbere y'Uwiteka bagende babazwe biriya bakoze ico gihe kizaba gikaze kuko nta muntu n'umwe azaba avuga ati ibi nibi umwidegembyo uzaba warangiye ubu ngumwene data urafite umwidegembyo wo kugiti wo kwihana ubu igihe cyo kwihana niki ariko kuwo munsi nta kwihana kuzaba kuriho ntako ngo amahanga yose azakoranira hamwe muri Kenya muri Australia muri Canada hose amahanga yose
azakuranizwa hamwe yitabe umwami wacu Yesu Kristo. Azabaromanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Azarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Azavuga ati we ntama jaha, we hene hariya, we ntama jaha hariya, we hene hariya. Ayiwewe, ariko se mwene da, ese wabura intama? Ese cyangwa wabura ihene? Mw'ibyo bintu bibiri wewe uri hehe? Ko igihe ca Yesu Kristo ari iki? Ko kigeze? Ko Yesu aje? Yesu araje. None wewe uwo buri hehe? Ese urafite ibyo uzavuga imbere y'Imana ico gihe nicashika? Dore igihe kiraje hamwe umuntu agenda imbere y'Imana yitaba uzitaba wamutinganyiwe. Wewe ufata ama makeup ukishira mu maso, wewe ufata n'amajipo kambara, ubikora uzi kuzitaba. Uzaje imbere y'Uwiteka witabe. Uzagenda kuvuga ukuntu wapinze Imana. Yewe wewe uri kurikinisha ijoro n'umutaga, ijoro n'umurango, uri kurikinisha. Uri umukobwa nturaja ku mugabo, ariko waramaze kwigira umugore. Wewe ubwa waramaze kwigira umugore, warikinishije, uguma wikinisha. Dore igihe kiraje, uje imbere y'Imana witabe. Ese uzabwira Imana ngo iki? Ubutumwa buravugwa mu mateleviziyo, mu mashengero, ahari hose biko buravugwa, ariko ufata igiti ukazibura. Ntiwumva mwene data. Dore none igihe kiraje, uje imbere y'Imana witabe. Yesu araje. Wamubeshiwe, wirigura besha. Igihe kiraje, uje imbere y'Imana. Yewe wa mukobwa we, ugenda wanikiye amaguru yawe, ugenda amaguru yawe ari hanze, ugenda uyanikira, ukaja mu rushengo, ukaja kwanikira amaguru yawe, ukamenga Imana niyo ishaka kureba ayo maguru. Reka ndakubwiza ukuri, ayo maguru uterura ukajana mu rushengero atakintu na kimwe wambaye, Imana ntikurugwa n'ayo maguru yawe. Ntago Imana izibuka. Ngo haleluya wavuze, ngo haleluya. Imana ntago izibuka za haleluya. Imana ntago izibuka ukuntu waririmba neza. Mwico gihe uzitaba, uzaje imbere y'Imana witaba ucirwa urubanza kukuntu uzaba wagenda wambara amanu zenye ubuntu buri hejuru, amaguru ari hejuru kabisa, ugenda werekana amaguru yawe mu rushengero. Kandi Imana itayishwa n'amaguru y'umuntu. Imana nteshwa n'amaguru y'umuntu. Imana iraje. Ije n'ubwiza bwiwe, iraje n'ubwiza bwayo, bwaka yo. Umva ubwiza bw'Imana. Uwiteka aragarutse. Yesu Kristo araje, agiye gusanga uri kurakorakora amabere y'abagore babandi. Yesu niyaza, azaza asanga hamwe ari mu ijoro, ahandi basinziriye. Abandi bariko barasambana, abandi mbese kujya muri cya gihe ca Nowa niko byari biri. Abantu bararongora, baragira iki, barakora ibintu babatinganyi. Kujya kwagi byagenze kuri Yobu nako kuri Nowa, niko na Yesu Kristo niko azaza nk'umujura, azaza nk'umujura kabisa, azaza nk'umujura. Mwene data, ese waba uri mu biki?
ese waba uri mu biki koko? Iki ni igihe cyo kwihana. Ni wihane ubwo busambanyi bwawe, ni wihane ubwo businzi bwawe. Ese udafite icyo uzavuga imbere y'Imana ko Imana ije, ko Kristo agarutse ngo amahanga yose azamuhagarara imbere, azahagarara imbere y'intebe y'Imana. Bene data, yemwe mwaba mama mwe mwambara mukibanika amabuno nkayo mwayadadiye, mwambaye ubuntu babanye, muri ko muragenda mu mushinga, nta nubwo umenya ko muri n'ababyeyi kabisa. Ntago umenya ko muri n'ababyeyi. Reba ukuntu mwambara, murambara uko nguko se abana banyu mufite bazacamera gute? Bazacamera gute? Nimwihane Yesu araje. Yesu araje. Abantu ngo mwitwa ngo muri abakozi b'Imana, muri ko murigisha abantu ibintu byiza gusa, muri ko murabagumiza mu isi, ntago muri ko murabajana mu ijuru, muri ko murabwira ibintu byiza gusa by'isi bitazabagira akamaro, muri ko murabwira ko Imana ije kubishyura ibibazo byabo, muri ko murabwira ko Imana ije kubaha amazu, muri ko murabwira ko Imana ije mbese kubaha ubuzi, ariko muguma mubagumiza mu isi. Ntago mushaka ko abantu b'Imana bava mu isi ngo baje mu ijuru, muri ko murabaha iby'isi gusa, mubafyondera mu isi. Ntago mushaka ko bashobora kujabuka ngo bave mu isi baje mu ijuru. Ibyo bintu byiza gusa muguma mubigisha ni iby'isi. Bene data, muri ko murafobya mubasubiza mu isi, ntago mushaka ko abantu baja mu ijuru, muri ko murabwira ibintu byiza gusa atakamaro. Ijambo ry'Imana rimbwira riti ngo nimushaka ubwami bwo mu ijuru, ibindi byose bizaza nk'inyongera. Ariko mwebwe hakwabwira ngo nimushaka ubwami bwo mu ijuru, muri ko murabwira Imana ije kuguha ibi, Imana ije kuguha biriya, Imana ije kuguha biriya. Ntago muri ko murabwira ngo nimushaka ubwami bw'Imana. Ntago muri ko murababwira, muri ko murabatsikamira mu isi gusa ngo bagume mu isi, ntihagire ahantu na hamwe bazaja, baze barangire mu isi bose. Ayi wowe, ese ibyiza gusa. Ijambo ryo kubwira umuntu ati ayo matako yawe genda uyambike neza, ntago mbese ntago mbivuga, ahubwo mubwira umuntu yambaye ubusa, ariko aragenda yambaye ubusa ngo Imana ije kukubakira urugo, yambaye ubusa kabisa. Ibyo bintu mukabyubahuka mukabibwira umuntu, hakumubwira ati genda wambare, genda wihane, dore Yesu araje. Mumubwira ibyiza. Muragenda mu rushengero mukagenda kuvuga ubutumwa, ubwo butumwa mubwiye abantu, mukabwira abantu ibyiza gusa, ntimubabwira ibintu byo kwihana. Nimubabwira ati Yesu araje, nimubabwira ati wamutinganyiwe reka gutingana, wamusambanyiwe ni wihane. Ishwi mubwira umuntu w'umusambanyi yarasambana n'umugore w'umuntu ngo Imana ngo yumvishije ngo gusenga kwawe, Imana yumvije ngo gusenga kwawe. Izo nyigisho nimuhindura uko mwigisha, kuko igihe kiraje muzaje imbere y'Imana. Igihe kiraje, kino gihe tugezemwo nico kubwira abantu bave mu byaha, nico kubwira abantu bihane, nico kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, ntago ari ibyo kubwira abantu iby'isi. Iby'isi babyirirwamo. Wowe urabwira umuntu ngo Imana ngije kukwishura, ngo ngibi ngije kukwishyura, ngije kwibakira inzu zarabayeho, ariko ijuru kugira ngo uzura nk'ijuru nirezi muve mu byaha, muguma mubazikiye mu byaha byabo, mu butinganyi bwabo, mu beshi bwabo, mu bintu byose by'ibyaha murabazirikiyemwo, mubabwira ati Imana ije kubishura ibintu byiza. Mubabwira ko hari amahoro, kandi ata mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha ariho.
nta mahoro y'umunyabyaha hari. Yewe muntu utarakira Kristo, ni wakire Kristo, kuko igihe kiraje niki. Ntuzavuge ngo ntiwumvishije. Yewe muntu utaramenya Kristo, Yesu Kristo araje. Ni wakire Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ni wihane uve mu ibyo byaha byawe. Ibyo byaha uri kurakora bitandukanye, nta juru uzabona. Igihe kiraje, igihe cyaka nk'itanure, kizarigata abantu banse kwihana, kizarigata abanyabyaha, kizarigata abagenda bambaye ubusa, kizarigata abatinganyi, kizarigata bikinisha, kizarigata n'abareba amavideo y'ibiterasoni. Murareba amavideo y'ibiterasoni, mukagenda mu byumba byanyu mukafunga, mukagenda mugashimwa video z'ibiterasoni mukareba. Bene data, nimwihane kuko Yesu araje. Nimwihane kuko Yesu araje. Bariko barababesha, bariko barabwira ko Imana ije kubishura ibibazo, wewe uri umunyabyaha. Bariko babwira ati ngo Imana ngije kuguhinza ubwahehe. Bariko barakuziba amaso, ntabwo bashaka kuri kuko woja mu ijuru. Bariko barakubesha, nta kuntu bakubwira ngo we ngura umunyamahoro kandi ukira umunyabyaha. Kandi ijambo ry'Imana rimbwira riti ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'abanyabyaha. Wombwira gute ko wowe umunyabyaha ufite amahoro? Utarakira Kristo Yesu ngo urafite amahoro. Muri ko muraja mu rushengero, uko mwaje niko mugenda. Kubera iki? Nta bintu byo kwihana babwira. Nimwihane. Reba ukuntu mwigize mu maso. Reba ukuntu mwigize mu maso. Reba ukuntu mwihinduye. Barababwira ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo ntagireba mu mubiri, ngo ku mubiri. Ngo Imana ireba mu mutima gusa. Yiwereka ndakubwiza ukuri washaka kunyanke mwene data kuja mu ijuru. Ndakubwira gusa ukuri. Ndakubwiza ukuri washaka kunyanke pe, ariko nzi ko nzagihembegwa. Bakubwira ko Imana ireba mu mutima gusa, ngitareba ku mubiri. Ndakubwije ukuri Imana ireba no ku mubiri, kuko iyo bitareba ku mubiri ntago iba yarabuje kanaka ibi, ikabuza nuriya ibi, ikabuza nuriya ibi, hanyuma ngo yemere wewe ibi. Nimwihane kubwo bwo mwishe ubwegereje. Mureke kwicara mu byaha, kuko ibyo byaha byanyu bizabatwara ikuzimu. Ubu muracafite amahirwe yo kwihana. Iyo uryamye ukabyuka uri muzima, haba hari ikintu Imana yagushigarije. Imana ibishaka ko wihana. Imana ibishaka kuva mu byaha. Ntago ibishaka gupfira mu byaha. Ariko mwebwe ntabwo mubibona. Ahantu bababwira ko hari imigisha ikujeho, uca wirukayo kureba. Ahantu babwira ko Imana ije kuguha imodoka, uca wiruka. Ariko ukubwira ko ayo maguru yawe ukwiye kuyafuka, uca unyoronyomba ugenda. Ahantu akubwira ko ukwiye kuva mu bwo butinganyi bwawe, uca usohoka ugenda. Ariko ukubwiye ko akazi ugiye kuzakabona ejo, uca ukoma amashi ati haleluya. Ariko ukoze hariya ati ye wamujura we, uca usohoka ugenda. Bakubwira ati Imana ije kukugaburira, ati ye. Bakubwira ati wowe waraye mu mabere y'abagore, uca unyonyomba ugenda. Nushaka kwihana ibyo byaha byawe, nushaka kwihana ariko ibintu byiza.
bariko barakubesha. Ibyo bintu byiza bikora kubwira nibyo kukuzirikira ngaha mwisi, nibyo kukuzirikira hangaha mwisi, nibyo kukurimbura. Kuko mbere ijambo ry'Imana rivuga ati ngo ntidukunde iby'isi. We bakubwira iby'isi, ibyaha biruze mu mutima wawe, bakubwira ibyiza gusa.